FPR inkotanyi na Paul Kagame ndetse na Bakabarebe n'abandi bose bagize uruhare, bakomeze kugira uruhare muri jenoside mudukorera muri Kongo. Inzibutso zimaze kwemezwa muri Kongo. Ukwezi kwa munane gushize mwabonye ko twakoze umunsi w'urwibutso wahuruje amahanga yose ku rwego mpuzamahanga. None izi demarche za guverinoma ya Kongo, za President Felix Tshisekedi n'abanyekongo twese tubigizemo uruhare, ngibi bitangiye kuzana umusaruro ugaragara yuko bitinde bitebuke iyi jenoside muzayibazwa. Kuko icyo bigendereye nyuma yo kwemeza iyi jenoside bikajya muri Loni ikabyemeza nayo, bikajya mu nzandiko y'amategeko mpuzamahanga yuko iyi jenoside ya Kongo iri rekoni ku rwego mpuzamahanga, nk'iy'Abayahudi, nk'iy'i Rwanda n'abandi, bisobanura yuko kizakurikiraho ni uguhiga uruhindu abayigizemo uruhare, ruziguye n'urutaziguye. Niyo mpamvu mbaye mbabwiye yuko j'ai une mauvaise information, mbafitiye inkuru mbi yuko akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Union Africaine, ubumwe, kuko murabizi ko ejo bundi inteko nshinga amategeko intambwe ya mbere twari dutegereje nuko Kongo y'ubwayo yagombaga kubyemeza ikanabishira mu mategeko yayo. Rero ejo bundi inteko nshinga amategeko ya Kongo yaricaye yemeza yuko ari jenoside twakorewe tuzira ubukungu bwacu. Apana ibyo mubesha ngo Abatutsi, ngo Abahima, ngo Abanyamurenge. No, muratumaze miliyoni 15 tuzira kolta yacu, tuzira kasiterite yacu, tuzira kobalte yacu. Apana FDLR, apana Abahutu bo muri Kongo, apana Abatutsi, apana Abanyamurenge n'Abahima. Ivyo ni ibinyoma byanyu mugira ngo nibyo muzitwaza mwishinjura muri jenoside. Ariko mbafitiye inkuru mbi yuko ibyo bitazafata. None turimo no kubasinyisha ibipapuro tuzifashisha tubakubita intahe mu gahanga. Mwarangiza mukagaruka mukaza kubwira abanyu ngo ayo masezerano nayo yuzuyemo uburiganya. Nta buriganya burimo, harimo ukuri kose. Tuzabakubitisha intahe mu gahanga. So uyu mubona rero ejo bundi ufite impapuro ni Ministre Samuel Mbemba wo muri ministeri ijyanye n'uburenganzira bwa muntu muri Kongo. Ejo bundi yari yungirije Constant Mutamba ubwo guverinoma Suminwa de yashirwagaho, baramuhinduriye imirimo bamukura muri minijiste bamujyana muri iyi ministeri, kandi ari kubyifatamo neza. Uru rwandiko mubona afashe mu maboko ni urwandiko ari kubwira abanyekongo ati mwishime kandi mwongere munezerwe yuko akaga tumazemo imyaka 30 twicwa na FPR inkotanyi katangiye kwemezwa n'umuryango mpuzamahanga. Ati akanama ka Loni gashinzwe Loni nako ni vubaha, akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Union Africaine kamaze kubishiraho umukono yuko ubwicanya abanyekongo bamaze imyaka bakorerwa ari jenoside. Wow! Donc bisobanuye iki? Already Kongo itangiye kubona force muri bya bindi ejo bundi inteko nshinga amategeko ya Kongo yagize gute, yemeje. Itangiye kubona force zizayiherekeja muri Loni, zizayiherekeza muri CPI. Icyo nanakunze nuko ari bene wacu b'Abanyafurika. Ubwo tugize amajwi ya Afrika yose. Ndasubiramo, ako kanama kubyemeza muri Union Africaine, ndasubiramo, ubumwe bwa Afrika, bisobanura yuko ibihugu bya Afrika byose byemeye yuko, of course wenda mwebwe ntimurimo agatsiko k'i Rwanda, ariko ibindi byemeje ko ubwicanyi dukorerwa na FPR inkotanyi ari jenoside. Twebwe twise genocoste. Genocoste kubera yuko twashatse ko muri iryo jambo jenoside
twe dushyiramo n'impamvu yumvikana mu matwi ya buri wese. Impamvu muyidukorera ni uko ishaka cost, donc ishaka ubutunzi. Niyo mpamvu yiswe genocoste. Ubwo rero murumva basangira ngendo yuko iyi ntago ari inkuru nziza hariya mu Rugwiro. Turi kubakubita kuri front hariya, turi kubakubita muri diplomasi. Ibya Doha biri kubadagazwa, ibya Washington bari kudagadwa, ibyo kuba turi muri Loni uyu munsi turi mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi imyaka ibiri. Ikindi mbabwire, akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni, mwabibonye Turk, nimushaka mbazanira iyo video. Aka ni agahondesho wenyine ari kwishingira Kagame ubwicanyi muri Kongo, ndetse anasaba Kagame ati kura ingabo zawe muri Kongo. Seke soutien y'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu tugabwe tuyifite. Noneho ubwo twamaze gufata iyi Union Africaine, bisobanura yuko ibirungo byose biri guhuriza hamwe. Ntimuzaducika cette fois-ci, ntimuzaducika. Turaje ngo ibicucu by'abazayirwa, turaje. Bavandimwe mureke nongere mbibutse like nongere mbibutse rwose mutaryoherwa n'ikiganiro maze mwibagirwe gushiraho za like. Murumva izi nkuru zidafite impamvu yo guhabwa like koko, basangira ngendo. Gatsinzi yema ati ombe burya Imana ihora ihoze. Urebye ukuntu agatsiko kagaraguje abahutu muri iyi myaka 30, natwe twaba tugize amahirwe y'ijenocoste nayo yakemezwa. Ngiyi iri mu nzira musangira ngendo, iri mu nzira. Urabyumva amakuru ndi kubaha hano. Reka mureke abumva igifaransa wenda mutagira ngo ni waraza ya Nyamuhombeza, mumve. Au cours des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, il y a le paragraphe qui recommande à la Commission de faire de même. Ce point dit demande enfin à la Commission d'adopter également une résolution reconnaissant et condamnant les violations graves et massives des droits de l'homme et les crimes internationaux en République démocratique du Congo, en c'est compris le génocide. Là, c'était la société civile africaine. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Nibagiwe kubivuga. Ni abagize société civile ku rwego rwa Afurika, ndetse n'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Union Africa. Uko ari babiri bashizeho umukono. Samuel Mbemba aravuga ati là il n'y a plus de doute. Le combat initié, je dirais conçu et initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, je dirais le couple présidentiel, en raison de l'implication de la très distinguée première dame dans ce combat a produit d'abord un effet au niveau de la société civile africaine qui a reconnu le génocide commis chez nous. Maintenant, c'est la résolution qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Résolution qui a été adoptée par la Commission des droits de l'homme et des peuples auprès de l'Union africaine. Ni résolution yemewe yashizweho umukono. Cheap flights, hard. Rest, super simple. Non. Donc d'abord société civile africaine muri Union africaine, ahasigaye résolution yemeza génocide ya Congo. Ntabwo ari bikiri kwigwaho basangira ngendo. Résolution iriho yashizweho umukono. Bihibindi koko ni umwana w'umunyarwanda. Son intitulé dit résolution relative à la justice
pour les victimes des violations graves, massives des droits de l'homme et des crimes internationaux en République démocratique du Congo urakoze depuis cyane Patrick Nizeyimana. 1997. Nizeyimana Patrick ati yewe ombe ibyo uri kuvuga bamaze kubivugaho kuri France 24 ino saha, ati wagira ngo mwabisezeranyeho. Wow, wow. Erega sinza hano kubatera waraza. Iyo mfashe decision yo kuvuga ati ngiye kuzana inkuru kandi nyibabwire nshize n'amanga, mujye muyizera pe, cyane ko mba nabazaniye n'ibihamya byabyo. Je vais vous lire 2 paragraphes Abumva importants. igifaransa mwiyumvire. Voici le premier. Considérons également les rapports du Haut Commissaire des Nations Considérons Unies également aux droits de le l'homme rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Union africaine ngo yashingiye kuri raporo y'umuyobozi mukuru uhagarariye akanama k'uburenganzira bwa muntu muri Loni mbere yo kwemeza iyi jenoside. Niyo mpamvu navugaga ngo erega iriya ruguru twamaze kubitsinda, it's matter of time, n'igihe gusa ngo nabo babideklare. None iyi Union africaine muri iyi resolution yayo itwibiye akantu k'akabanga ngo considérant. Haha. intitulé Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. En ces paragraphes 233 et 510 à 516 qui établissent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a des actes de génocide. Aka kavideo ni kagufi akabashije kuboneka, ariko nimbona na video ndende